дар олам шаҳрҳое ҳастанд ки онҳоро шаҳрҳои футболӣ меноманд. Рим, Мадрид, Амстердам, Лондон ва Лиссабон аз ин қабиланд. дар ин шаҳрҳои бузурги олам футбол фарҳанги хоса дорад ва ҳамзиндагиро дар инҷо бе футбол тасаввур кардан имконнопазир аст. дар ин шумар албатта метавон Истанбул, Афина ва чанд шаҳрҳои дигарро ки мухлисони футболаш шӯҳраи офоқ гаштаанд ном бурд. аммо имрӯз дар бораи футболи тоҷик хоҳем гуфт. дӯстони азиз, ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик дар шаҳри Кирополи қадим Истаравшани ҳозира қарор дорем ва мо ҳоли ҳозир дар саҳни яке аз қалъаҳои кӯҳантарини Осиёи марказӣ, қалъаи Муғ қарор дорем ки бештар аз таърихи 2500 сола дорад ва мутобиқ ба сарчашмаҳои таърихӣ қалъаи Муғ истеҳком ва садди бузурги Шоҳ Деваштич буд ки ин мардумро ва ин сарзаминро аз таҳоҷуми аҷнабиён ҳифз мекард. ва чун анъанаи барномаи футболи тоҷик мо аз амокини муқаддаси шаҳри Истаравшан аз қалъаи Муғ дидан кардем, аммо ҳадафи ташрифи мо ба шаҳри Истаравшан ин таҳлил ва баррасии вазъи футбол аст. мо омадаем то бубинем ки вазъи варзиши рақами 1 яъне футбол дар шаҳри Истаравшан чӣ гуна аст. Истаравшанро барҳақ шаҳри футболӣ гуфтан ҷоиз аст. дар ин шаҳри бостонӣ ки гуфтем таърихи бештар аз 2500 сола дорад, футбол низ хело барвақт омадаву ҳазорон нафарро гирифтори худ кардааст. фарҳанги дӯст доштани футбол дар Истаравшан аз насл ба насл гузашта ту гуфтӣ меросист ки ба он аҳли хонаводагӣ ва авлодӣ ё бозӣ мекунанд ё мухлисӣ. дар ин шаҳр хурду калон, зану мард ва ба истилоҳи дигар пиру кампир дар бораи футбол суҳбат мекунанд. дар суҳбатҳои чортаниву чилтанӣ мардум усулан аз футбол мегӯянд. ба қавли дигар, футбол барои ин мардум як ҷузъи зиндагӣ гаштааст. ин аст ки дар ин шаҳр то кунун даҳҳо майдону майдончаҳои варзишӣ бунёд шуда, даҳҳо ҳазор нафар дар ин ҷо ба футболбозӣ машғуланд. ба гуфти сармутахассиси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Истаравшан Аскар Ҳотамов, дар қаламрави шаҳру деҳоти Истаравшан 201 майдону майдончаҳои футболӣ мавҷуданд. дар шаҳри мо 201 адад майдон ва майдончаҳои варзишӣ мавҷуд буда, дар ҳамун аз ҳамун ҳисоб 21 адади толорҳои майдончаҳои варзиши нави сунӣ аз тарафи соҳибкорони шаҳри Истаравшан бунёд карда ба истифода дода шуд. боиси хурсандӣ аст ки дар соли 2016-2017 бахшида ба 25-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахшида ба соли ҷавонон 10 майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. имрӯз дар ду мактаби варзишии шаҳр ду шуъбаи футбол амал мекунад ки дар 30 гурӯҳ 500 нафар аз ҷавонону наврасон машғули футболанд. ин нуқта боиси зикр аст ки ба ин наврасон мураббиёни соҳибтаҷрибаи соҳиби иҷозатнома машқи футбол меомӯзанд. Уровень истаравшанского футбола сейчас на пике форме, потому что мы занимаем первое место во второй лиге. Команда Истаравшан среди 10 игр, все игры выиграли. Сейчас две команды выступают в республиканских соревнованиях Ю-15 и Ю-17. Я хочу от этого имени поблагодарить Федерацию футбола, руководство Федерации футбола за то, что нам уделило большое внимание, чтобы дети выезжали на соревнования, организовали нам мячи, форму спортивную, проезд бесплатный. шӯру шавқи ин бачаҳо ки дар сину соли мухталиф ба гурӯҳҳо қисмат шуданд нисбат ба футбол он қадар баланд аст ки ҳатто ҳини тамрин аз чашмонашон шарар мерезад ва мусаллам аст ки эшон мехоҳанд ба ҳамтоёни калонсоли худ монанд бошанд ва ё ҷойгузини онҳо. тӯли 4 сол зиёд мешавад ки ман дар шаҳри Истаравшан ба мактаби номери 2 Холиқов тинофикарди содам. дар ин ҷо хеле бисёр тренерҳои хуб дорем. Холиқов Бахтиёр, Азизбоев Баҳодур ба мо онҳо кӯмак расонда истоданд.
бояд гуфт дастоварди ин наврасони пурҳавас хело диданӣ аст. Мунтахаби то 17 солаи шаҳри Истаравшан усулан аз ҳисоби ин ду мактаби варзишӣ ташкил шудааст. ин мунтахаб пайи ҳам ду маротиб ғолиби мусобиқаи туби чармин шуда, соли пор дар чемпионати ҷумҳурӣ миёни наврасон ҷойи сеюмро ишғол кардааст. ин даста ҳамзамон дар миёни ҳамсолони худ 3 карат чемпиони вилояти Суғд мебошад. Наши ребята всегда хотят занять первое место. По тому опыту, что у нас сейчас пока маловато опыта, мы находимся сейчас, Ю-15 находится на 4-м месте, а Ю-15 находится на 2-м месте по последнему результату, а Ю-17 находится на 4-м месте. Но мы будем стараться все силы вкладывать в то, что стать чемпионами. дар шаҳри Истаравшан ҳамчунин як мактаби таҳсилоти умумии ғайридавлатӣ ба номи Нуъмон Шоҳраҷабов низ фаъолият мекунад ки 6 нафар бозингарони ин мунтахаб дастпарвари ин мактаб мебошанд. ин мактаби футболӣ соли 2016 дар мусобиқаи миёни дастаҳои Наврас дар ҳамоҳангӣ бо Лигаи футболи Россия, ки дар он 8 даста ширкат доштанд, мақоми аввалро касб кардааст. устоди варзиши Тоҷикистон, собиқ бозингари дастаи Истаравшан Асрор Шоҳраҷабов, ки бо ибтикороти ӯ ин мактаб таъсис ёфтааст, дар бастагӣ ба фаъолияти мактаби мазкур чунин мегӯяд. мактаби мо солҳои 2015 фаъолияти худро дар нисбати омодагии футбол ва нисбати мусобиқаҳои чӣ вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ оғоз намуд ва соли 2015 мо тавонистем ки дар клуби туби чармин иштирок намуда қаҳрамони ҷумҳурӣ гардем ва соли 2016 бо 2 сину сол мо ғолиби ин мусобиқаи туби чармин гаштем. мо дар мусобиқаҳои байналхалқии мори футболе ки дар Иссиқкули ҷумҳурии Қирғизистон шуда гузашт, 3 сол аст ки мо аллакай дар он ҷо иштирок менамоем. сину соли 2007-2008 чемпиони мусобиқаи байналхалқии мори футбола гардиданд ки бисёр барои варзишгарони мо, барои футболбозони мо ин як таҷрибаи калон мебошад ва беҳуда нест ки дар мусобиқаҳои ҷумҳурию вилоятӣ мо бо як нишондодҳои хуб бозӣ карда истодаем. муболиға нахоҳад буд агар гӯем ки дар Истаравшан дар ҳар маҳалла, ҳар кӯчаву пасткӯча варзишгоҳҳо бунёд шудаву аз тифли роҳгардон то мӯйсафеди болои порост меистода машғули футболанд хато намекунем. сирри ин қадар зиёд будани варзишгоҳҳоро дар шаҳр масъулин пеш аз ҳама дар шавқи беандоза ба футбол ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ дар бунёди ин варзишгоҳ маънидод карданд. ин варзишгоҳ дар маҳаллаи Дилкушо аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Азизҷон Носиҳов бунёд шуда, аслан он майдони хонагии дастаи Садоваяи шаҳр мебошад. ин варзишгоҳи замонавӣ бахшида ба 25-умин солгарди соҳибистиқлолии Тоҷикистон бунёд ёфтааст. дар шаҳри Истаравшан барои тамрини дастаҳои футболи хурд даҳҳо майдонҳои варзишӣ бунёд шуда, ҳар кадоме дар чаҳорчӯби рақобати солими майдонсозӣ бунёд шуда аз якдигар хубтаранд. ин майдонҳо дорои шароити ҳозиразамон буда, дар ин ҷо сабзаи сунъии навъи аъло густурда шудааст ва ба гуфти масъулин технологияи нигоҳубини он ба пуррагӣ риоя мешавад. аз ҳама муҳим, ин ҳама майдонҳо барои ҷалби бештари ҷавонон ба футбол бунёд шудаанд. мардум мебинем дар ҳар кӯчаҳо, дар ҳар сангпораҳо футбол бозӣ мекунанд. аслан мардуми иртиби шавқи футболбозӣ доранд ва мухлисои онҳо дучанд сечанд баробаранд. мо ҳамин саҳм гирифтем, баромади ҷаноби олия дидем барои ҷавонои ба спорт машғул кардан, аз нашъамандӣ, кӯчагардӣ бекор кардан ва мардуме ки ҷавонҳо бекор монанд, ҳар корҳо ба даст наздан, худомон ба вазифадор кардем ки як майдончи футболи созем ва мардум барои бозӣ, барои якдигарфаҳмӣ, спорт, аз ҳар касалиҳо берун шудан, ҳамин се саҳм гузоштем. чизи дигаре ки мо дар бунёди ин варзишгоҳҳо мушоҳида кардем, ин болопӯшида будани ҳамаи варзишгоҳ мебошад. мусаллам аст ки ин тадбир барои дар фасли сармо низ ба футбол машғул шудани ҷавонон роҳандозӣ шудааст, аммо дар пушти ин ҳама муҳаббат ба футбол ҳувайдост ки ин мардум аз он дар қиболи сардиву гарми дилканданӣ нестанд.
این میدان باشد میدان خانگی دسته رقیب اساسی صداویا دسته خراسان می باشد که از جانب صاحبکار محلی امین جان ابراهیموف بنیاد شده 2 سال پیش عرفه جشن استقلالات دولتی به استفاده داده شده است. من همین 2 سال می شود که همین ورزشگاه خود رو کشوده ایم خورد رو چنانه که میبینید که اینجا با دستهای خراسان کدی تجیر و بازی دارند. امسال سال جوانان می باشد که ما برای همین جوانان ورزشگاه رو تشکیل کردیم. پرویز عبدالرحمانوف سرمربی دسته صداویا موجودیت میدانهای زیاد و شرکت جوانان نورسان را در مسابقات مختلف عامل پیشرفت و رشد فوتبال می‌داند. فوتبال در استشان خیلی خوب است. کماندو بسیار هست. دسته تجربه هست. من امروز که بازی میکنیم. دسته خراسان هست. دیگه کماندو بسیار هم. همین استادیوم که رحمت که کرگی آب من امین جان و با وقت جدا کرگی 1 ساعت. من سردار دستام با حاجی عزیز است. او استادیوم دلیران ترنوفکا میکنیم. همین 1 ساعت هم استادیوم ترنوفکا میکنیم. خیلی همین رحمت که رئیس شهر محترم بهرام عنایت‌زاده که همین سال آمدن من با کمانده در لیگ اولی برام دستگیری همون رئیس کتی شده ایستاده است. هزار رحمت همین رئیس بکی همین کار تشکیل کردن برای جوانان. هم سال جوانان هست. خیلی خوب میشد که با دیگه من مثلا دستگیری شود برای همین کمانده که ما جای نمایان گیریم. فوتبال سرافشان آنچه سال می شود که بسیار ترقی کرده است. در سرافشان بسیار این خیلی ورزشگاه ها از طرف صاحبکاران و حکومت ساخته داده شده. طول همین چند سال است که همه جوانان آمده در همینجا مشق میکنند. حریف اساسی شما در همین استرافشان در همین مسابقه ها کدام دسته هست؟ حریف اساسی فوتبال ما کماند خراسان این کماند صداویا می باشد. خب شما چند مراتب در همین مسابقه ها شرکت ورزید و کدام جایها را اشغال کردید؟ ما چند سال باز در مسابقه ها اشتراک نموده سال 2016 و 2017 چمپیون شهر شدیم. این میدان باشد از جانب صاحبکاران عبدالعزیز یوسفوف و سهراب براتوف بنیاد شده عرفه 25مین سالگرد استقلالات دولتی با استفاده داده شده بود. در این میدان تربیت گیرندگان مؤسسه مکتب ورزشی رقم 2 شهر مشق و تمرین میکنند. شهرت شمسیف سابقه دار فوتبال کشور امروز برای این نوآموزان مشق فوتبال میدهد. در مکتب ورزشی رقم 2 به نام عبدالخالق قادیروف 15 گروه کودکای نورسا مشق و تمرین میکنند که از این 3 گروهش از اون من مشق و تمرین میدارم. من این تالاری که صاحبکارا ساختن به ما رایگان پیشنهاد کردن ما مشق و تمرین میگذارونیم. امسال که در چمپیونات جمهوری U17 U15 و U13 در چمپیونات جمهوری اشتراک دارم. سطح فوتبال در استرافشان چی در شهر و چی در دهات چندان تفاوت ندارد و برای رشد فوتبال در دهه‌های استرافشان نیز میدان‌های فوتبالی بنیاد شدند. این ورزشگاه در دهه روگوند جماعت صبرستان از جانب صاحبکار محلی زاکر جمعیف اعمار یافته و همه روزه در اینجا حدود 20 دسته دهه‌های اکناف فوتبال بازی میکنند. یک نکته باعث ذکر است که همه میدان‌های از جانب صاحبکاران بنیاد شده برای مشق و استفاده باشندگان مکتب‌های ورزشی شهر رایگان داده شده است. اساساً در ورزشگاه مرکزی مشق و تمرین میکنیم، لیکن من این استادیونچه‌های تالارایی که حاضر نو ساخته شده‌اند و ما رایگان هر هفته یک باری پیشنهاد میکنم. هر هفته یک باری مشق و تمرین میکنیم. انا این بچه‌ها نیز در این ورزشگاه که از جانب باز یک صاحبکار دیگر بنیاد یافته است رایگان تمرین میکنند. این همه تربیت گیرندگان مکتب ورزشی میباشند. محمود جان بابایف که به این بچه‌ها درس فوتبال میآموزد اقرار است که گاهگاه نرسیدن لوازمات به چشم میخورد، اما در مجموع رشد و پیشرفت فوتبال در شهر این همه چندان نقص و کمبودی‌های بزرگ نیستند که برطرف خواهند شد. از سال 2014
дастаи мо натиҷа додана сар кард. Мана дар вилоят тӯби чармин бозиҳои ниҳоӣ байни чемпионати ҷумҳурӣ ҷои намоёна гирифтанд. Хусусан 2015 чӣ хеле ки ҳамин синни сол чемпиони вилоят гаштем, тӯби чармин ҷои аввал гаштем. Рафтем иштирок кардем мусобақаи ниҳоии ҷумҳурӣ оид ба тӯби чармин ҷои аввала гирифтанд. 2016 бошад бо айнан ҳамин хел натиҷаҳои ба даст овардем. ҳам вилоят ба чемпион гаштем, ҳам ҷумҳур ба дар ду синни сол чемпион гаштем. албатта кор будagi ҷойба камбудӣ мешавад, лекин шукри худо мана ҳозир сарпароста ҳастам, падар модаро ҳастам, мона дастгирӣ мекунад. ҳамин ташкилдиҳандаи ҳамин даста, яъне ки ҳамин гимназия Асрор Шораҷабов дастгирӣ мекунад. хай мана федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон мо миннатдори худро баён мекунем ки вақте ки мо чорабини берун аз ҷумҳур мерем, мана мисол Қазоқистон мо рафтем, Қирғизистон рафтем, ва ё мо илтимос кардем, ва ё ба мо ёрӣ расондан бо тӯб. асосан камтар мо душворӣ мекашем тӯб. чӣ хел ки медонед чӣ қадр тӯб бисёр бошад ҳамин хел ин пешравӣ кор мешавад. хай вақте ки мо ва ё илтимос кардем, муроҷиат кардем, мона дастгирӣ кардам. дар Истаравшан баргузор намудани чемпионати дохилӣ ки ҳашмату шукӯҳаш аз мусобиқоти бузург монданӣ надорад ба ҳукми анъана даромадаву танҳо ҳамин сол дар чаҳорчӯби соли ҷавонон эълоншудари соли 2017 5 маротиб баргузор шуда дар он 32 даста аз кӯчаву маҳаллаҳои шаҳр ширкат мекунанд. бозиҳои чемпионати мазкурро то кунун бештар аз 2000 нафар тамошо карданд. Истаравшан дербии худро дорад ва мусаллам аст ки ин дербиҳо ҳазорон ва зиёда аз ин мухлисонро ҷамъ меоранд. аслан Истаравшанро шаҳри дербиҳо мегӯянд ва дар ин шаҳр мунтазам дербиҳои бузург баргузор мегарданд ва усулан дербии аслию усулӣ дар шаҳри Истаравшан миёни дастаҳои Садовая ва Хуросон баргузор мегарданд. аммо ҳам як мини дерби дигар ҳаст ки мо ба тамошои он омадем. аммо бояд зикр кунем ки ҳатто ба тамошои ин дербии хурд ҳазорон нафар мухлисон ҷамъ омаданд ва мо омадем то якҷоя бо аҳли ин мардум бибинем ки ин дастаҳо миёни ҳам чӣ гуна бозӣ хоҳанд кард. ҳини ташрифи мо ҳамагӣ бозиҳои гурӯҳӣ баргузор мешуданд ва аммо теъдоди мухлисон ба 1000 нафар дакка мехӯрд. масъулин мегӯянд замони баргузор мешудани бозиҳои нимфиналию финалӣ ба қавли ҷои сӯзанпартоӣ нест. мана ин мусобиқае ки имрӯз дида истодед бо сардори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр ва бахши корбоҷавонон варзиш яке мусобиқаҳои пур мухлис футбол гузаронда истодем, футболи хурд. дар ин футболи хурд 32 даста иштирокар истодааст. ҳоли даври 2 гузаронда истодем, баъди ин даври 3 мешад, баъди вай 4 давр ба ҳанӯз ҳоли нимфинал нест, ҳоли давом дорад. барои чорякфинал, барои нимфинал баромадан ҳоли то бахшида ба истиқлолият ҳамон рӯзҳое ки ниҳоия мо ҳамин хел ба нақша гирифтем ки рӯзи ҳамин истиқлолият, ҳамин чорабиния ноҳияи ниҳоиша дар рӯзи истиқлолият гузаронем гуфта ба нақша гирифтем. ҳоле ки дар ин толор салака дар чет ин варзишгоҳ ҷойгир шудаги агар дар марказ мебуд ҷои нишаст надоштан барои ҳамин баъзе одамҳое ки ҳастанд дурӣ карда наомада. агар дар марказ шавад чандин крат аз ин ҳам бисёр мухлис мебиёд инҷа. дар инҷо ҳозир чемпионат шудасай, чемпионати шаҳри Истаравшан. дар инҷо ҳозир якабохти 25 солагӣ дар Истаравшан уже бори чандум бора ки чемпионатҳо ташкил шудааст. соли ҷавонон ман худам бозингар ҳастам, бозингари таҷеро, ҳозир дар таҷеро фардо бозиём ҳастаст. чемпионатҳо хеле хуб зӯр шудааст. дар Истаравшан ҳама мухлиси футбол ай. барои мо ҳама мухлисо зиёдаанд барои ҳамон. дар ин чемпионат дастаҳои шаҳр ва ба шакли истисно як даста аз ҷамоатҳо ширкат меварзад. ин нуктаро бояд зикр кард ки дастаҳои ҷамоат дар чемпионати худ бозӣ мекунанд ва он мусобиқа низ дар сатҳ поёнтар аз ин нест.
دوستان عزیز، ما در ورزشگاه مرکزی شهر استراوشن قرار داریم. حال حاضر ما آماده ایم با تمرین های دسته تازه احیای استراوشن آشنایی پیدا کنیم و اما باید ذکر کنیم که عین زمان در این ورزشگاه کارهای سازندگی و بنیادکاری به خاطر استقبال گرفتن از جشن 26مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان رفته ایستادند و باید بگوییم که این ورزشگاه همیشه مالامال آدمان بود و مخلصان زیادی به خاطر تماشای بازی استراوشن و دلیران می آمدند. ورزشگاه مرکزی شهر استراوشن. این ورزشگاه برای 16,000 مخلص پیش بینی شده هنوز سال 1968 قرن پیشین بنیاد یافته بود. آن زمان تنها در یک جانب ورزشگاه جای نشست بود و بس. سالهای 1982 و 2012 این ورزشگاه از نو سازی شده و معیارهای حاضر مطابق گردانیده شد. زمان تشریف ما نیز در اینجا کارهای از نوسازی راه اندازی شده و قول مسئولین ورزشگاه برای برگزاری چهاربینی ولایتی 26مین سالگرد استقلال دولتی آماده میشد. اما در یک گوشه ورزشگاه چی تمرین دسته های منتخبی تا 17 ساله شهر استراوشن چی مشق های دسته از نو احیا شده استراوشن ادامه میکردند. عین حال استراوشن در لیگ دوم منطقه سوخت بازی کرده با 30 امتیاز در زینه اول قرار دارد. خیلی که دیده ایستاده در ورزشگاه ما کارهای ساختمانی رفته ایستاده است. به همین نگاه نکرده ما دسته رو به مشق و به تمرین نمانده ایستادیم. در کنج میدان باشد هم ما تمرین خود رو گذرانده ایستاده ایم. حالا دسته در جدول چمپیونات در جای اول ایستاده است. خوب دسته رو امروز کی سرپرستی میکنه، کی کمک میکنه؟ امروز دسته ما رو سرپرست حکومت شهر ما دستگیری میکنند. خیلی صاحب کارهایی که محلی هستند خیلی وقتها هم سهم خودشون رو میگذارونند. الهام براتوف با زدن 16 تا بهترین نشانزن لیگ می باشد. در این شرایطی خیلی استراوشن شرایطش خوب بسیار بهتر است. برای اون که ما استراوشن خودمون ما میخواهیم که کماندای استراوشن در لیگ عالی برآمد کند. حاضر در 3 خال جای اول شده است در ولایت سوخت. ما انتظار داریم که استراوشن در لیگ عالی اشتراک نماید. استراوشن 3 مختلف دسته به حساب می رود، چونانه که مخلصانش بسیار است. هر یک بازی که می شود در اوبلاست مثلا 5000 تا 8000 تا 10000 مخلصان می درآیند. در هیئت استراوشن اصولاً دست پروران مکتب‌های ورزشی شهر بازی می‌کنند و سن سال میانه دسته 21 سال را تشکیل می‌کند. در هیئت جوانان استراوشن نیز اصلاً بازیگران محلی بازی می‌کنند. انوش شیدوان یکی از آنهاست. ما همه دست بازیگرای ما از همین محله میباشند. همه ما یادگار فهمی خوب داریم. با همین ما نتیجه‌های بلند به موفقیت در نویل ایستادیم. ما در همین جا ترینировка میکنیم. ما سرداران ما بابای محمود، خالقوف بختیار و دیگران میباشند. میخواستم آرزو داشتم که فوتبالیست شوم و بعد در آینده تاجیکستان رو به پیش برم. بسیار خوب. از دسته های بزرگ دنیای با کدام دسته مخلص هستی؟ با منچستر یونایتد و ریال مادرید. از همین دسته ها کیها رو از کدام بازیگران رو میشناسی و خوب؟ از دسته منچستر همشون رو میشناسم. دخه رونی رفت، در اورتون رفت، مارسیال، رشفورد، خیلی دیگران رو همش میشناسم. از ریال از ریال همه رونالدو، بنزیما و یا جیمز رودریگز، کیلر نواس دروازه‌بانش. خوب. سرخو راموس. تو دروازه‌بان هستی یا کی بازیگری؟ دروازه‌بان. دروازه‌بان. خب از دروازه‌بان‌های دنیا کی رو میشناسی؟ بوفون. خوش. وان در سار. خب با دروازه‌بان‌های بهترین حاضر نبرآمدن 18 ساله در میلان بازی کرده است و نامش دونارونه. در سابق دسته استراوشن با نام‌های اسپارتاک و باتر تریکتاشچی که منسوب فابریکه کشبافی شهر استراوشن بود خیلی مشهور بود. این دسته سالهای 1981-84 3 مراتب پی هم چمپیون تاجیکستان شده، سال 1980 با گرفتن جام تاجیکستان مشرف شده است. استراوشن امروز در پیش خود مقصدهای زیاد دارد و هدف اساسی شرکت در لیگ عالی می باشد. البته برای شرکت در لیگ عالی فوتبال مملکت زینه لیگ یکم را نیز باید گذاشت.
аммо барои ин ҳама дар Истаравшан заминаҳои зарурӣ кофиянд. дар айни замон ҳамаи бозингарои мо дар ҳама позитсияҳое ки футболӣ ҳаст ҳамаи онҳоро мо дорем. оянда мехоҳем ки бо бозингарои беҳтаринро ҷалб кунем. албатта мухлисон пазмуни бозии чунин як дастаи таърихӣ бой дошта мебошанд ва бидуни шак бояд гуфт ки ҷои Истаравшан дар лигаи олӣ ҳамеша холист ва ҳам шӯру шавқи мухлисони Истаравшанӣ поёнтар аз мухлисони Галатасараю Ливерпул, Ювентусу Бенфика нест ва онҳо сазовори онанд ки дастаи дӯстдоштаашон дар лигаи олии мамлакат бозӣ кунанд. бо ин ҳама пешрафт футболи Истаравшан аз тазод холӣ нест ва акнун замони он расида ки дар бораи ин низ бигӯем. бинандаи мо хуб ёд доранд ки чанд сол пеш дар Истаравшан дастаи Далерон аз худ сару садои зиёд рӯшан карда дар лигаи олии кишвар бозӣ мекард. аммо имрӯз аз Далерони шӯҳратёр асаре намондаву ёди он дастаи шӯҳратёр дар саҳфаҳои таърихи футбол боқӣ мондааст. иллат чӣ буд ки Далероне ки як замон дар ҳайати худ чандин легионерҳоро ҷамъ овардаву ва бо бозии худ ба зонуи муқтадиртарин тимҳои кишвар ларза меовард, фурӯб бошид. мо мехостем ки дар ҷоми конфедератсияи Осиё ширкат варзем. Бо сабаби норасоии маблағ, мушкилии молиявӣ даста қувват пайдо накард ки дар ҷоми конфедератсияи Осиё ширкат варзад. 2015 низ ҳарчанд кӯшиш кардем ки дастаро боз аз ин ҳам пурқувват кунем. даста аз аввали мавсим назар ба пешрафти пурқувват буд. бо сабаби норасоии маблағ дастаро дигар дошта шуд. даста пайдар ҳам овозо чӣ хеле ки медонсед дар телевизион ҳам дар радио ҳам бисёр буд ки даста барҳам мехӯрад. дар арифаи барҳамхӯрӣ аз ҳисоби молиявӣ нарасидан бисёр муроҷиат кардем. ба соҳибкорон муроҷиат кардем. ба раиси вилояти суд бисёр муроҷиат кардем. дастгирӣ кардан нигоҳ доштан як бор ду бор. ба федератсияи футболи Тоҷикистон муроҷиат кардем ба роҳбарият. инчунин федератсияи футбол ҳам бисёр дастгирӣ кардан. дастаро дар мухлисоби ҳам то муроҷиат кардем. даста бори ҳам қариб 5 маротиба дар арафаи барҳамхӯрӣ буд. ҳарчанд кӯшиш кардем дастаро нигоҳ доштем. 2015 ба охир расондем. 2016 низ дастаро кӯшиш кардем ки нигоҳ дорем. агар мо 2016 агар дастаро нигоҳ дошта метавонистем, агар дастгирӣ меёфту, даста иштирок мекард дар лиги олӣ, мо аллакай гуфта метавонистем ки кадрои маҳаллие ки мо тарбия карда будем аллакай омода буданд ки 2017 пура бо кадрои маҳаллӣ мо дар лиги олӣ ширкат варза бо дигар дастаҳои пурқуввати лиги олӣ мубориза бурда бо як чӣ хеле ки маълум аст як хароҷоти кам нисбат ба легионерро диққатша ҷалб кардан. албатта ки вақте ки аз дигар ҷо бозингар мебиёд ҷои хоб метид, хӯрду хӯрок дигар роҳ пулӣ ҳамаша таъмин мекунӣ, гар вазбенӣ мекард. бозингарои маҳаллӣ ки хароҷот кам мешуд дастаро бо ҳамин доимӣ нигоҳ дошта мешуд. кӯшиш кардем ки дастаро доимӣ нигоҳ дорем. оянда академияи футболи Истаравшан ки дар маркази шаҳр бисёр ҳавасмандо ҳастанд, бисёр падару модаро муроҷиат мекарданд, мехостанд. бо сабаби нарасидаи шароит мо диққати одамонро ҷамъ карда натавонистем. кӯшиш кардем нигоҳ дошта нашуд. албатта сабаби аслӣ ва усулии барҳам рехтани Далерон ин камбуди молист. аммо дастболои синамонда иқрор бояд шуд ки бархе аз иллатҳои дигар низ буданд ки ба барҳам рафтани Далерон боис гаштанд. ба гунаи мисол адами менеҷменти зарурӣ дар даста ва ҳамдигар нофаҳмии пешвоёни футболи шаҳр ки миёни бренди Истаравшан ва Далерон натавонистанд ба тавофуқ бирасанд. аммо сари ин масъала баҳсу баррасӣ зиёд нахоҳем кард, зеро ҳама тавсифҳои моро оид ба рушди футболи Истаравшан набояд ин нуқс халалдор кунад. чунки хушо ки дар Истаравшан бидуни Далерон ва Истаравшан низ футболро дӯст медоранд ва ҳам камоли инсоф намебуд агар мо ин ҳама корҳои анҷомшударо дар роҳи рушди футбол ба далели барҳам хӯрдани Далерон нодида бигирем. ин дар ҳолест ки раиси шаҳри Истаравшан Баҳром Иноятзода ҳамчун собиқ футболбози огаҳ аз тазодҳои футболӣ ба гуфтаи мӯйро аз хамир ҷудо кардаву ба бахти артиши бузурги мухлисони футбол дастаи Истаравшанро дигарбора эҳьё кард ва ба ин тартиб тазоди ҷойдоштаи футболи маҳаллро бартараф кард.
با یک معنی گفتن ممکن است که در استراوشان فوتبال در حال رشد است و موجودیت صدها میدان و میدانچه‌های ورزشی، ده‌ها دسته‌های محلی، شرکت دسته‌های محلی در مسابقات داخلی و خارجی، جلب هزاران نفر جوانان و نورسان به آن، جلب صاحبکاران برای بنیاد میدان‌های ورزشی و مهمتر از همه شوق و ذوق و محبت بی‌پایان مردم از آن گواه است.